کتاب دانیال نبی باب یکم شرح حال دانیال. در سال سیوم پادشاهی احیاقیم پادشاه یهودا نبوکدنصر پادشاه بابل به یروشلیم آمد و آن را محاصره کرد و خداوند احیاقیم پادشاه یهودا را با یک قسم ظرفهای خانه خدا به دست او تسلیم کرد و او آنها را به زمین شنعار به خانه خدای خود آورد و ظرفها را در گنجخانه خدای خود گذاشت. و پادشاه به اشفناس سردار حاجه سرایان خود امر فرمود که از بین اسرائیل از نسل شاهان و اعیان و اشراف امردانه را بیارند که هیچ نقصان جسمانی نداشته باشند و زیباطلعت و در حکمت ماهر و صاحب دانش و در تعلیم خوشفهم باشند و برای خدمت در قصر پادشاه قوت داشته باشند و به آنها زبان و ادبیات کلدانیان را تعلیم دهند و پادشاه برای آنها خوراک هر روزه را از سفره پادشاهی و از شرابی که خودش می نوشید تعیین نمود و امر فرمود که آنها را 3 سال تربیت دهند و بعد از گذشتن این مهلت آنها در حضور پادشاه خواهند ایستاد. و در میان آنها دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا بودند. و سردار حاجه سرایان به آنها نامهای دیگر داد. دانیال را بلتشسر، حنانیا را شدرک، میشائیل را میشک و عزریا را ابدنجو نام نهاد. ولی دانیال در دل خود عهد کرد که خود را با خوراک سفره پادشاه و با شرابی که او می نوشد پلید نکند. بنابراین از سردار حاجه سرایان اجازت پرسید تا که پلید نشود و خدا احسان و مرحمت را در حضور سردار حاجه سرایان و دانیال عطا نمود. و سردار حاجه سرایان و دانیال گفت من از آقای خود پادشاه که خوراک و شراب شما را خودش تعیین نموده است می ترسم که شاید او چهره های شما را نظر به امردان همساله اتان لاغرتر ببیند و شما سر مرا به حضور پادشاه در خطر خواهید انداخت. و دانیال به پیشخدمت دسترخوانچی که او را سردار حاجه سرایان بر دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا برگماشته بود گفت لطفاً بندگانت را 10 روز آزمایش نما و آنها سبزوات برای خوردن بدهند و آب برای نوشیدن و چهره های ما را به حضور تو با چهره های امردانی که خوراک سفره پادشاه را می خوردند مقایسه نمایند و چون ببینند بر طبق آن با بندگانت عمل نما. و او در این خصوص به سخن آنها گوش انداخت و 10 روز آنها را آزمایش کرد. و بعد از گذشتن 10 روز چهره های آنها نظر به امردانی که خوراک سفره پادشاه را می خوردند زیباتر و بدنهاشان فربهتر شده بود. و پیشخدمت دسترخوانچی خوراکشان و شرابی را که باید بنوشند گرفته به آنها سبزوات می داد. و خدا به این 4 امردان دانش و فهمیش هر ادبیات و حکمت را عطا فرمود و دانیال به هر گونه رویها و خوابها سرفهم می رفت. و بعد از اتمام ایامی که پادشاه برای آوردن آنها معین نموده بود سردار حاجه سرایان آنها را به حضور نبوکدنصر آورد و پادشاه با آنها گفتگو کرد و از میان همه آنها کسی مثل دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا یافت نشد و آنها به حضور پادشاه ایستادند. و در هر مسئله حکمت و معرفت که پادشاه از آنها پرسان میکرد آنها را از همه غیبدانان و افسونگرانی که در تمام مملکت او بودند 10 چندان بالاتر یافت. و دانیال تا سال 1 پادشاه کوروش بود. کتاب دانیال نبی باب 2 رؤیای نبوکدنصر. حکیمان تعبیر آن را نمی توانند آشکار کنند. و در سال 2 پادشاهی نبوکدنصر خوابها می دید و روح او مضطرب شد و خوابش از او دور شد. و پادشاه امر فرمود که غیبدانان و افسونگران و دعاخوانان و منجمان را بخوانند تا که آنها به پادشاه خوابهای او را بگویند. و آنها آمده به حضور پادشاه ایستادند. و پادشاه با آنها گفت خواب دیدم و روح من مضطرب شد. می خواهم خواب را بدانم.
ва мунаҷимон ба подшоҳ ба забони арамӣ гуфтанд: то абад зинда бош эй подшоҳ, хобро ба бандагони худ бигӯ ва мо таъбири онро баён хоҳем кард. подшоҳ ба мунаҷимон ҷавоб гардонда гуфт: аз ҷониби ман чунин қароре қабул шудааст, ки агар хоб ва таъбири онро ба ман ошкор накунед, пора пора хоҳед шуд ва хонаҳоятон харобазор хоҳад гардид. вале агар хоб ва таъбири онро ошкор кунед, тӯҳфаҳо ва иномаҳо ва ҷалоли азиме аз ҷониби ман пайдо хоҳед кард. пас хоб ва таъбири онро ба ман бигӯед. бори дигар онҳо ҷавоб гардонда гуфтанд: подшоҳ хобро ба бандагони худ бигӯяд ва мо таъбири онро баён хоҳем кард. подшоҳ ҷавоб гардонда гуфт: ман яқин медонам, ки шумо фурсат меҷӯед, чун мебинед, ки аз ҷониби ман чунин қароре қабул шудааст, ки агар хобро ба ман ошкор накунед, барои шумо фақат як ҳукмнома аст. суханони дуруғу ботилро шумо ният доштед ба ҳузури ман бигӯед, то ки вақт мурур намояд. пас хобро ба ман бигӯед ва ман хоҳам донист, ки таъбири онро метавонед ба ман ошкор кунед. мунаҷимон ба ҳузури подшоҳ ҷавоб гардонда гуфтанд: касе ба рӯи замин нест, ки инро тавонад ба подшоҳ ошкор кунад, дар сурате ки ҳеҷ подшоҳи бузург ва пуриқтидор чунин чизро аз ҳеҷ ғайбдон, афсунгар ва мунаҷим талаб накардааст. ва он чи подшоҳ талаб мекунад, чунон мушкил аст, ки ғайр аз худоёне, ки масканашон бо башар нест, ҳеҷ каси дигар наметавонад онро ба ҳузури подшоҳ ошкор кунад. аз ин сабаб подшоҳ ба ғазаб омада ба ғоят хашмгин шуд ва амр фармуд, ки ҳамаи ҳакимони Бобилро несту нобуд кунанд ва фармон дода шуд, ки ҳакимон бояд кушта шаванд ва Дониёл ва рафиқонашро ҷустуҷӯ мекарданд, то он шахсонро ба қатл расонанд. он гоҳ Дониёл ба сардори посбонони подшоҳ Арюк, ки барояш куштани ҳакимони Бобилро берун омада буд, бо машварат ва ҳикмат муроҷиат намуд. ба Арюк, ки мансабдоре ба ҳузури подшоҳ буд, рӯ оварда гуфт: чаро аз ҷониби подшоҳ чунин фармони сахт дода шудааст? он гоҳ Арюк асли масъаларо ба Дониёл баён намуд. ва Дониёл омада аз подшоҳ илтимос кард, ки ба ӯ муҳлат бидиҳад, то таъбири хобро ба подшоҳ ошкор намояд. он гоҳ Дониёл ба хонаи худ рафта, ба рафиқонаш Ҳанониё, Мишоил ва Азарьё дар ин бобат хабар дод, то аз Худои осмон дар бораи ин роз марҳамат талаб кунанд, то ки Дониёл ва рафиқонаш бо дигар ҳакимони Бобил несту нобуд нашаванд. роз ба Дониёл ошкор шуд. дар он шаб ин роз ба Дониёл дар рӯё ошкор шуд ва Дониёл Худои осмонро муборак хонд. ва Дониёл сухан ронда гуфт: исми Худо аз азал то абад муборак бод, ки ҳикмат ва қудрат аз они ӯст. ва ӯ вақтҳо ва замонҳоро тағйир медиҳад ва подшоҳонро сарнагӯ мекунад ва подшоҳонро барқарор менамояд. ба ҳакимон ҳикмат ва ба оқилон дониш мебахшад. ӯ чизҳои амиқ ва ниҳонро ошкор мекунад. ончеро ки дар зулмот аст медонад ва нур бо ӯ сокин аст. ман туро эй Худои падаронам шукрона ва ҳамд мегӯям, барои он ки ҳикмат ва қудрат ба ман бахшидаӣ ва алҳол ончеро ки аз ту илтимос намудем ба ман ошкор кардӣ, зеро ки масъалаи подшоҳро ба мо ошкор кардӣ. баъд аз ин Дониёл назди Арюк, ки подшоҳи қатли ҳакимони Бобилро ба вай спурда буд, рафт ва омада ба вай гуфт: ҳакимони Бобилро ба қатл нарасон, маро ба ҳузури подшоҳ бибар ва ман таъбири хобро ба ӯ баён хоҳам кард. он гоҳ Арюк фавран Дониёлро ба ҳузури подшоҳ овард ва ба ӯ чунин гуфт: ман шахсеро аз асирони Яҳудия пайдо кардам, ки вай метавонад таъбири хобро ба подшоҳ бигӯяд. дар ҷавоб подшоҳ ба Дониёл, ки Балтшасар ном дошт, гуфт: оё ту метавонӣ хоберо, ки ман дидам, бо таъбири он ба ман бигӯӣ? Дониёл ба ҳузури подшоҳ ҷавоб гардонда гуфт: розеро ки подшоҳ пурсидааст, ҳакимон, афсунгарон, ғайбдонон ва ҷодугарон наметавонанд ба подшоҳ баён намоянд, аммо Худое дар осмон аст, ки ошкоркунандаи розҳост ва ӯ подшоҳ Набукаднесарро аз он чи дар айёми охир ба вуқӯъ хоҳад омад огоҳ кардааст. хоби ту ва рӯёи сари ту бар бистари ту ин буд:
ту эй подшоҳ бар бистари худ дар он хусус фикру хаёл кардаӣ ки баъд аз ин чиҳо ба вуқӯъ хоҳад омад. ва ошкоркунандаи розҳо туро аз он чӣ ба вуқӯъ хоҳад омад огоҳ кардааст. ва лекин ба ман на аз сабаби ҳикмате ки бештар аз ҳамаи зиндаҳо дорам ин роз ошкор шудааст, балки аз барои он ки таъбири хоб ба подшоҳ маълум шавад ва ту фикру хаёли дили худро бидонӣ. хоби фаромӯшгардида ба ёди подшоҳ оварда шуд. ту эй подшоҳ чунин рӯё дидаӣ, инак як ҳайкали бузург, ин ҳайкали бузург ки бисёр дурахшон буд, дар рӯ ба рӯи ту меистод ва намуди саҳмгин дошт. сари ин ҳайкал аз тиллои холис, сина ва бозуҳояш аз нуқра, шикам ва ронҳояш аз мис буд. соқҳояш аз оҳан, пойҳояш қисман аз оҳан ва қисман аз гил буд. ту дидаӣ ки санге канда шуд бе он ки дасте расида бошад ва пойҳои оҳанин ва гилини ҳайкалро зад ва онҳоро гард кард. Он гоҳ оҳан, гил, мис, нуқра ва тилло якбора гард шуда, мисли коҳрезаи хирмангоҳи тобистон гардид ва бод онҳоро гирифта бурд ва ному нишоне аз онҳо боқӣ намонд. ва он санг, ки ҳайкалро зада буд, ба кӯҳи бузурге табдил ёфта, тамоми заминро пур кард. хобро таъбир кардани Дониёл. хоб ҳамин аст ва таъбири онро ба ҳузури подшоҳ хоҳем гуфт. ту эй подшоҳ шоҳаншоҳе ҳастӣ ки худои осмон ба ту салтанат, қудрат, тавоноӣ ва ҷалол бахшидааст ва дар ҳар ҷое ки бани одам, ҳайвоноти саҳро ва мурғони ҳаво сукунат доранд, онҳоро ба дасти ту супурда, туро бар ҳамаи онҳо ҳукмфармо гардонидааст. он сари тилло ту ҳастӣ. баъд аз ту салтанати дигаре барпо хоҳад шуд, ки аз салтанати ту пасттар бошад. ва салтанати сеюм дигаре салтанати Мисин, ки он бар тамоми замин ҳукмфармо хоҳад шуд. ва салтанати чорум мисли оҳан қавӣ хоҳад буд. чунон ки оҳан ҳама чизро пора ва гард мекунад, он низ мисли ҳамин оҳани шикананда ҳамаи ин чизҳоро пора хоҳад кард ва хоҳад шикаст. ва ин ки ту пойҳо ва ангуштонро дидаӣ, ки қисман аз гилу кулолгар ва қисман аз оҳан буд, ин яъне мамлакати тақсимшудаест ки қадре аз қуввати оҳан дар он хоҳад буд. чунон ки ту оҳани бо гили кулолӣ омехтаро дидаӣ. ва чунон ки ангуштони пойҳо қисман аз оҳан ва қисман аз гил буд, ончунон ин салтанат қисман қавӣ ва қисман зудшикан хоҳад буд. ва ин ки ту оҳани бо гили кулолӣ омехтаро дидаӣ, ин яъне онҳо бо насли одам омезиш хоҳанд ёфт, ва лекин бо ҳамдигар пайванд нахоҳанд шуд, чунон ки оҳан бо гил пайванд намешавад. ва дар айёми он подшоҳон худои осмон салтанате барпо хоҳад кард, ки он то абад барҳам нахоҳад хӯрд. ва ин салтанат ба қавми дигар супурда нахоҳад шуд. он ҳамаи ин салтанатҳоро гард ва несту нобуд хоҳад кард, вале худаш то абад хоҳад истод. чунон ки ту дидаӣ, ки санге аз кӯҳ канда шуд бе он ки дасте расида бошад, ва оҳан, мис, гил, нуқра ва тиллоро пора кард. ончунон худои бузург подшоҳро аз он чӣ баъд аз ин ба вуқӯъ хоҳад омад огоҳ кардааст. пас хоб дуруст ва таъбири он амин аст. ба бузургӣ расидани Дониёл. он гоҳ подшоҳ Набукаднесар рӯи нокӣ афтода ба Дониёл сажда бурд ва амр фармуд ки барои ӯ ҳадияҳо ва бухур биёранд. подшоҳ ба Дониёл ҷавоб гардонда гуфт: ба ростӣ худои шумо худои худоён ва ҳукмфармои подшоҳон ва ошкоркунандаи розҳо мебошад, зеро ки ту тавонистӣ ин розро ошкор намоӣ. он гоҳ подшоҳ ба Дониёл бузургӣ бахшид ва инъомҳои сершумор ва гаронбаҳо ба ӯ дод ва ӯро ҳоким бар тамоми вилояти Бобил ва раиси сардорон бар ҳамаи ҳакимони Бобил таъин намуд. ва Дониёл аз подшоҳ илтимос кард ва ӯ Шадрак, Мешак ва Абднаҷуро бар корҳои вилояти Бобил гузошт ва Дониёл дар боргоҳи подшоҳ буд. китоби Дониёли набӣ боби сеюм. ғурури Набукаднесар ва подош барои он.
ҳайкали тилло. подшоҳ Набукаднесар ҳайкале аз тилло сохт, ки қадаш 6 зиро ва бараш 6 зиро буд. онро дар водии Дуро дар вилояти Бобил барқарор намуд. ва подшоҳ Набукаднесар фиристод, ки ҳокимон, сардорон ва волиён, мушовирон, хазинадорон, доварон, муваккалони бошишгоҳҳо ва ҳамаи ҳукуматдорони вилоятҳоро ҷамъ кунанд, то онҳо ба расми кушоди ҳайкале, ки подшоҳ Набукаднесар барқарор намуда буд, биёянд. он гоҳ ҳокимон, сардорон ва волиён, мушовирон, хазинадорон, доварон, муваккалони бошишгоҳҳо ва ҳамаи ҳукуматдорони вилоятҳо ба расми кушоди ҳайкале, ки подшоҳ Набукаднесар барқарор намуда буд, ҷамъ шудаанд ва дар рӯ ба рӯи ҳайкале, ки Набукаднесар барқарор намуда буд, истоданд. ва ҷарчӣ бо овози баланд нидо кард: ба шумо, эй қавмон, умматҳо ва забонҳо фармон медиҳем, чун садои шайпур, сурнай, тор, чилтор, чанг, кушнай ва дигар асбоби мусиқиро бишнавед, афтода ба ҳайкали тиллое, ки подшоҳ Набукаднесар барқарор намудааст, сажда баред. ва ҳар кӣ наафтад ва сажда набарад, дарҳол андаруни кӯраи оташи сӯзон андохта хоҳад шуд. бар тибқи ин, ҳамин ки ҳамаи қавмҳо садои шайпур, сурнай, тор, чилтор, чанг ва дигар асбоби мусиқиро шунидаанд, ҳамаи қавмҳо, умматҳо ва забонҳо ба ҳайкали тиллое, ки подшоҳ Набукаднесар барқарор намуда буд, сажда бурданд. се ҷавони яҳудӣ аз саҷда бурдан ба ҳайкал сар тофтанд. дар айни замон баъзе калдониён дар ҳаққи яҳудиён чуғул карданд. он гоҳ ба подшоҳ Набукаднесар шикояткунон гуфтанд: эй подшоҳ, то абад зинда бош. ту, эй подшоҳ, фармон додаӣ, ки ҳар кӣ садои шайпур, сурнай, тор, чилтор, чанг, кушнай ва дигар асбоби мусиқиро бишнаванд, афтода ба ҳайкали тилло сажда баранд. ва ҳар кӣ наафтад ва сажда набарад, андаруни кӯраи оташи сӯзон андохта хоҳад шуд. шахсони яҳудие ҳастанд, ки ту онҳоро бар корҳои вилояти Бобил таъин намудаӣ, яъне Шадрак, Мешак ва Абднаҷу. ин шахсон туро, эй подшоҳ, писанд намекунанд, худоёни туро ибодат наменамоянд ва ба ҳайкали тиллое, ки ту барқарор кардаӣ, сажда намебаранд. он гоҳ Набукаднесар бо хашм ва ғазаб фармон дод, ки Шадрак, Мешак ва Абднаҷуро биёранд. ин шахсонро ба ҳузури подшоҳ оварданд. Набукаднесар ба онҳо хитоб намуда гуфт: эй Шадрак, Мешак ва Абднаҷу, оё шумо қасдан худоёни маро ибодат намекунед ва ба ҳайкали тиллое, ки ман барқарор намудаам, сажда намебаред? алҳол, агар шумо тайёр бошед, пас чун садои шайпур, сурнай, тор, чилтор, чанг, кушнай ва дигар асбоби мусиқиро бишнавед, афтода ба ҳайкали тиллое, ки ман сохтаам, сажда баред, хуб хоҳад буд. вале агар сажда набаред, дарҳол андаруни кӯраи оташи сӯзон андохта хоҳед шуд. ва кист он худое, ки шуморо тавонад аз дасти ман раҳо кунад? Шадрак, Мешак ва Абднаҷу ба подшоҳ ҷавоб гардонда гуфтанд: эй Набукаднесар, моро ҳоҷати он нест, ки дар ин бора ба ту ҷавоб диҳем. моро худое ҳаст, ки ӯро ибодат менамоем ва ӯ қодир аст моро аз кӯраи оташи сӯзон бираҳонад ва аз дасти ту, эй подшоҳ, низ раҳо хоҳад кард. ва ҳатто агар на ин тавр аст, туро, эй подшоҳ, маълум бод, ки мо худоёни туро ибодат нахоҳем кард ва ба ҳайкали тиллои ту, ки барқарор намудаӣ, сажда нахоҳем бурд. кӯраи оташи сӯзон ба онҳо осебе нарасонд. он гоҳ Набукаднесар ба Шадрак, Мешак ва Абднаҷу пур аз ғазаб гардид ва намуди рӯяш дигаргун шуд ва хитоб намуда амр фармуд, ки кӯраро аз оташи муқаррарӣ 7 чандон бештар оташ дардиҳанд. ва ба пурзуртарин мардони лашкари худ фармон дод, ки Шадрак, Мешак ва Абднаҷуро бандубаст намуда дар кӯраи оташи сӯзон биандозанд. он гоҳ ин шахсонро дар ҷомаҳо, кӯлоҳҳо, амомаҳо ва либосҳои онҳо бандубаст карданд ва андаруни кӯраи оташи сӯзон андохтанд.
азбаски фармони подшоҳ сахт буд ва кӯра ниҳоятдараҷа оташ дар дода шуда буд, он касонро, ки Шадрак, Мешак ва Абнаҷуро дар оташ андохтанд, шарораи оташ кушт. ва он се шахс, яъне Шадрак, Мешак ва Абнаҷу, дар ҳолате ки бандубаст шуда буданд, андаруни кӯраи оташи сӯзон афтоданд. Он гоҳ подшоҳ Набукаднесар мутаҳайр шуда саросемавор бархост ва ба мушовиронаш хитоб намуда гуфт: оё мо се шахси бандубастшударо андаруни оташ наандохтаем? Он гоҳ ба подшоҳ ҷавоб гардонда гуфтанд: ҳақ асту рост, эй подшоҳ. ӯ дар ҷавоб гуфт: ман охир 4 мардро мебинам, ки бе бандубаст андаруни оташ гардиш мекунанд ва ҳеҷ осебе ба онҳо нарасидааст. ва намуди марди чорум ба писари Худо монанд аст. Он гоҳ Набукаднесар ба даҳани кӯраи оташи сӯзон наздик омад ва хитоб намуда гуфт: эй Шадрак, Мешак ва Абнаҷу, эй бандагони Худои Таъоло, берун омада наздик шавед. Он гоҳ Шадрак, Мешак ва Абнаҷу аз даруни оташ берун омаданд. ва ҳокимон, сардорон ва волиён ва мушовирони подшоҳ ҷамъ шуда он мардонро диданд, ки оташ ба баданҳои онҳо таъсир накардааст ва мӯи сарашон парт нашудааст ва ҷомаҳошон тағйир наёфтааст ва ҳатто бӯи оташ ба онҳо нарасидааст. Набукаднесар Худои Исроилро муборак хонд ва ӯро мадҳ намуд. Набукаднесар хитоб намуда гуфт: муборак аст Худои Шадрак, Мешак ва Абнаҷу, ки фариштаи худро фиристода бандагони худро наҷот додааст, ки онҳо ба ӯ таваккал доштанд ва ба фармони подшоҳ муқобилат намуданд ва баданҳои худро нисор карданд, то ки ба ҳеҷ худои дигар ҷуз Худои худашон ибодат ва саҷда нанамоянд. ва аз ҷониби ман фармон дода мешавад, ки аз ҳар қавм, уммат ва забон касе, ки дар ҳаққи Худои Шадрак, Мешак ва Абнаҷу сухани носазо бигӯяд, пора пора карда хоҳад шуд ва хонаи вай харобазор хоҳад гардид, зеро худои дигаре нест, ки мисли ӯ тавонад наҷот диҳад. Он гоҳ подшоҳ ба Шадрак, Мешак ва Абнаҷу дар вилояти Бобил бузургӣ бахшид. подшоҳ Набукаднесар ба ҳамаи қавмҳо, умматҳо ва забонҳое, ки бар тамоми замин сокинанд, осоиштагии шумо афзун бод. аломот ва муъҷизотеро, ки Худои Таъоло ба ман нишон додааст, ман салоҳ донистам баён намоям. чӣ бузург аст аломоти ӯ ва чӣ аҷоиб аст муъҷизоти ӯ. малакути ӯ малакути ҷовидонист ва салтанати ӯ то абад аст. китоби Дониёли набӣ, боби 4. фармони подшоҳ. ман, ки Набукаднесар ҳастам, дар хонаи худ ором будам ва дар қасри худ зиндадил. хобе дидам, ки маро ҳаросон кард ва андешаҳои болои бистарам ва рӯйҳои сарам маро ба изтироб афканд. ва фармоне аз ҷониби ман дода шуд, ки ҳамаи ҳакимони Бобилро ба ҳузури ман биёранд, то ки онҳо таъбири хобро ба ман бигӯянд. се рӯъёи Набукаднесар. он гоҳ ғайбдонон, афсунгарон, мунаҷҷимон ва ҷодугарон омаданд ва ман хобро ба онҳо гуфтам, вале онҳо таъбири онро натавонистанд ба ман баён намоянд. ва ниҳоят Дониёл, ки номаш мисли номи худои ман Балтшасар аст ва рӯҳи худоёни муқаддас дар ӯст, ба ҳузури ман омад ва ман хобро ба ӯ гуфтам: эй Балтшасар, ки раиси ғайбдонон ҳастӣ, чун медонам, ки рӯҳи худоёни муқаддас дар туст ва ҳеҷ розе аз ту пӯшида нест. чунин аст рӯйҳои хобе, ки ман дидаам, ва таъбири онро ба ман бигӯ. дар рӯйҳои сарам бар бистарам медидам, ва инак дарахте дар васатаи дунё мебошад ва баландии азиме дорад. ин дарахт бузург ва мустаҳкам гардида, баландиаш то ба осмон расид ва то ақсои тамоми дунё намоён мешуд. баргҳояш зебо ва мевааш фаровон ва ғизо барои ҳама дар он буд. ҳайвоноти саҳро дар зери он паноҳ меёфтанд ва мурғони ҳаво бар шохаҳояш лона месохтанд ва тамоми башар аз он ғизо мегирифтанд.
дар рӯйҳои сарам бар бистарам медидам ва инак фариштаи муқаддасе аз осмон фурӯ омад ва бо овози баланд фарёд зада гуфт: дарахтро бибуред ва шохаҳояшро бишканед, баргҳояшро биафшонед ва меваашро пароканда намоед. Бигзор ҳайвонот аз зераш ва мурғон аз шохаҳояш дур шаванд, аммо решаи асосиашро дар замин бимонед. Ва бигзор ӯ бо бандҳои оҳан ва мис дар миёни сабзаи саҳро аз шабнами осмон тар шавад ва бо ҳайвонот насиби ӯ алафи замин бошад. дили инсон аз ӯ кашида гирифта шавад ва дили ҳайвон ба ӯ дода шавад ва 7 замон бар ӯ бигзарад. ин гап аз рӯи қарордоди фариштагон аст ва ин масъала аз рӯи ҳукми муқаддасон аст, то зиндагон бидонанд ки ҳаққи таоло бар салтанати одамизод ҳукмфармост ва онро ба ҳар кӣ бихоҳад медиҳад ва пастарини одамонро бар он таъин мекунад. ин хобро ман ки подшоҳ Набукаднесар ҳастам дидаам ва ту эй Балтшасар таъбири онро бигӯ, чунки ҳамаи ҳокимони Бобил натавонистанд таъбири онро ба ман бифаҳмонанд, валекин ту метавонӣ, зеро ки рӯҳи худоёни муқаддас дар туст. таъбири ин се рӯё. Он гоҳ Дониёл, ки Балтшасар ном дорад, ягон соат моту мабҳут шуд ва фикру хаёлаш ӯро ба ҳарос андохт. подшоҳ хитоб намуда гуфт: эй Балтшасар, хоб ва таъбири онро бигзор туро ба ҳарос наандозад. Балтшасар ҷавоб гардонда гуфт: эй оғои ман, ин хоб ба душманонат ва таъбири он ба бадхоҳонат бошад. дарахте ки ту дидаӣ, ки бузург ва мустаҳкам гардида баландиаш то ба осмон расид ва ба тамоми дунё намоён мешуд ва баргҳояш зебо ва мевааш фаровон ва ғизо барои ҳама дар он буд ва ҳайвоноти саҳро дар зери он сокин буданд ва мурғони ҳаво бар шохаҳояш лона месохтанд. ин ту ҳастӣ, эй подшоҳ, ки бузург ва мустаҳкам гардидаӣ ва бузургии ту афзуда то ба осмон расидааст ва салтанати ту то ба ақсои замин. ва ин ки подшоҳ фариштаи муқаддасро дидааст, ки вай аз осмон фурӯ омада, гуфтааст: ин дарахтро бурида несту нобуд кунед, аммо решаи асосиашро дар замин бимонед. ва бигзор ӯ бо бандҳои оҳан ва мис дар миёни сабзаҳои саҳро аз шабнами осмон тар шавад ва бо ҳайвоноти саҳро насиби ӯ бошад, то ки 7 замон бар ӯ бигзарад. ҳамин аст таъбири он, эй подшоҳ, ва ҳамин аст қарордоди ҳаққи таоло, ки бар сари оғоям подшоҳ меояд. ва туро аз миёни одамон ба дар хоҳад ронд ва маскани ту бо ҳайвоноти саҳро хоҳад буд ва туро мисли говон алаф хоҳанд хуронид ва туро аз шабнами осмон тар хоҳад кард ва 7 замон бар ту хоҳад гузашт, то эътироф кунӣ, ки ҳаққи таоло бар салтанати одамизод ҳукмфармост ва онро ба ҳар кӣ бихоҳад медиҳад. ва ин аст, ки амр фармудаанд, ки решаи асосии дарахтро бимонед. ин яъне салтанати ту боқӣ хоҳад монд, агар эътироф кунӣ, ки осмон ҳукмронӣ менамояд. аммо эй подшоҳ, бигзор машварати ман ба ту писанд ояд ва ту хатоҳои худро бо аъмоли нек ва гуноҳҳои худро бо шафқат ва камбағалон қатъ намо. бо ин роҳ оромии ту тулӯ хоҳад ёфт. ҳама ин ба подшоҳ Набукаднесар рӯй дод. баъд аз гузаштани 12 моҳ бар қасри хисравӣ дар Бобил сайру гардиш карда ва подшоҳ ба сухан оғоз намуд ва гуфт: ин охир Бобили бузург аст, ки ман онро барои хонаи салтанат бо тавоноии қудрати худ ва ба шарафи ҷалоли худ бино кардаам. се рӯё ба амал омад. беморӣ ва сиҳатёбии подшоҳ. ин сухан ҳанӯз ба забони подшоҳ буд, ки овозе аз осмон баромад: дар ҳаққи ту, эй подшоҳ Набукаднесар, мегӯем, салтанат аз ту дур шудааст ва туро аз миёни одамон ба дар хоҳем ронд ва маскани ту бо ҳайвоноти саҳро хоҳад буд ва туро мисли говон алаф хоҳанд хуронид ва 7 замон бар ту хоҳад гузашт, то эътироф кунӣ, ки ҳаққи таоло
бар салтанати одамизод ҳукмфармост ва онро ба ҳар кӣ бихоҳад медиҳад. Дар ҳамон соат ин чиз бар Набукаднесар ба амал омад ва ӯ аз миёни одамон ба дар ронда шуд ва мисли говон алаф хӯрд ва аз шабнами осмон баданаш тар шуд, ба тавре ки мӯйҳояш мисли парҳои уқоб ва нохунҳояш мисли чанголи мурғон калон шуд. ва баъд аз итмоми он айём, ман ки Набукаднесар ҳастам, чашмонамро сӯи осмон бардоштам ва ақлам ба ман баргашт ва ҳаққи Таолоро муборак хондам ва ҳайи лоямутро ситоиш намудам ва ҳамд гуфтам, ки салтанати ӯ ҷовидонист ва малакути ӯ то абад аст. ва ҳамаи сокинони замин ҳеҷ ҳисоб меёбанд ва ӯ ба лашкари осмон ва сокинони замин бар тибқи иродаи худ амал мекунад ва касе нест ки дасти ӯро рад намояд ва ба ӯ бигӯяд: чӣ мекунӣ? дар ҳамон вақт ақлам ба ман баргашт ва ба шарафи салтанати ман шукӯҳ ва шавкатам ба ман баргашт ва маро мушовирон ва акобири ман талабиданд ва бар салтанати худ аз нав барқарор гардиданд ва кибриёи ман афзунтар шуд. алҳол ман ки Набукаднесар ҳастам, подшоҳи осмонро ҳамд ва сано ва такбир мегӯям, ки тамоми аъмоли ӯ ростист ва роҳҳои ӯ адолат аст ва ӯ касонеро ки бо ғурур роҳ мераванд метавонад паст кунад. китоби Дониёли набӣ, боби 5. тақдири Дониёл дар замони подшоҳии Балшасар ва Дориёвеш. подшоҳ Балшасар барои 1000 нафар акобири худ базми бузурге орост ва дар ҳузури он 1000 нафар шароб нӯшид. бо кайфи шароб Балшасар фармон дод ки зарфҳои тилло ва нуқраеро ки падараш Набукаднесар аз маъбади Ерусалим берун оварда буд, биёранд, то ки подшоҳ ва акобираш, манукӯҳаҳояш ва сурягонаш аз онҳо нӯшиданд. он гоҳ зарфҳои тиллоро, ки аз қудуси хонаи Худо, ки дар Ерусалим аст, гирифта шуда буд, оварданд ва подшоҳ ва акобираш, манкӯҳаҳояш ва сурягонаш аз онҳо нӯшиданд. навиштае бар девор. шароб менӯшиданд ва худоёнеро, ки аз тилло ва нуқра, мис, оҳан, чӯб ва санг буд, ҳамд мегуфтанд. дар ҳамон соат ангуштҳои дасти одам пайдо шуда, дар рӯ ба рӯи чарғдон бар гаҷи девори қасри подшоҳ навишт ва подшоҳ кафи дастро, ки менавишт, дид. он гоҳ ранги рӯи подшоҳ канд ва фикру хаёлаш ӯро ҳаросон кард. бандҳои камараш бемаҷол гардид ва зонуҳояш ларзида ба ҳам мехӯрд. подшоҳ бо овози баланд фарёд зад, ки афсунгарон, мунаҷҷимон ва ҷодугаронро биёранд. подшоҳ ба ҳакимони Бобил хитоб намуда гуфт, ки ҳар касе ки ин навиштаро бихонад ва маънояшро ба ман бифаҳмонад, ҷомаи арғувон пӯшонида хоҳад шуд ва тавқи заррин бар гарданаш овехта хоҳад шуд ва ҳокими сеюм дар мамлакат таъин хоҳад гардид. он гоҳ ҳамаи ҳакимони Бобил омаданд, вале натавонистанд навиштаро бихонанд ва маънои онро ба подшоҳ бифаҳмонанд. подшоҳ ба ғоят ҳаросон шуд ва ранги рӯяш канд ва акобираш мушавваш гардиданд. малика суханони подшоҳ ва акобирашро шунида ба bazmgoh даромад. малика хитоб намуд, гуфт: эй подшоҳ, то абад зинда бош, бигзор фикру хаёлат туро ҳаросон накунад ва ранги рӯят наканад. шахсе дар мамлакати ту ҳаст, ки рӯҳи худоёни муқаддас дар ӯст ва дар айёми падарат рӯшноӣ ва хират ва ҳикмат ба монанди ҳикмати худоён дар ӯ ёфт шудааст ва подшоҳ Набукаднесар падарат ӯро раиси ғайбдонон, афсунгарон, мунаҷҷимон ва ҷодугарон таъин намудааст. худи падарат, эй подшоҳ, азбаски рӯҳи олидараҷа ва дониш ва лаёқати тадбир кардани хобҳо, ҳал намудани муаммоҳо ва кушодани гиреҳҳо дар ин Дониёл ёфт шудааст ва подшоҳ ӯро Балтшасар ном ниҳодааст. пас бигзор алҳол Дониёлро бихонанд ва ӯ таъбирро баён хоҳад кард. он гоҳ Дониёлро ба ҳузури подшоҳ оварданд
ва подшоҳ ба Дониёл хитоб намуда гуфт: оё ту ҳамон Дониёл аз байни асирони Яҳудия ҳастӣ, ки падарам подшоҳ аз Яҳудия оварда буд? ва дар бораи ту шунидаам, ки рӯҳи худоён дар туст ва рӯшноӣ ва хират ва ҳикмати олидараҷа дар ту ёфт шудааст. ва алҳол ҳакимон ва афсунгаронро ба ҳузури ман оварданд, то ки ин навиштаро бихонанд ва маънояшро ба ман бифаҳмонанд. валекин натавонистанд ин маъноро бигӯянд. ва ман дар бораи ту шунидам, ки ба ҳалли муаммоҳо ва кушодани гиреҳҳо қодир ҳастӣ. пас агар алҳол тавонӣ навиштаро бихонӣ ва маънои онро ба ман бифаҳмонӣ, ҷомаи арғувонӣ хоҳӣ пӯшид ва тавқи заррин бар гарданат овехта хоҳад шуд ва ҳокими сеюм дар мамлакат таъин хоҳӣ гардид. таъбири навиштаи асроромез. он гоҳ Дониёл ба ҳузури подшоҳ ҷавоб гардонда гуфт: инъомҳои ту бигзор аз они ту бошад ва мукофоти худро бар дигаре бидеҳ. аммо навиштаро ба подшоҳ хоҳам хонд ва маънояшро ба ӯ хоҳам фаҳмонд. эй подшоҳ, Худои Таъоло ба падарат Набукаднесар салтанат ва бузургӣ ва ҷалол ва шавкат бахшид ва аз боиси бузургие ки ба ӯ дода буд, ҳамаи қавмҳо, умматҳо ва забонҳо аз ӯ дар тарсу ларз буданд. ҳар киро мехост мекушт ва ҳар киро мехост зинда мемонд. ҳар киро мехост баланд мебардошт ва ҳар киро мехост ба залолат меандохт. вале вақте ки дилаш пурғурур ва рӯҳаш барои бадкорӣ сахт шуд, ӯ аз тахти салтанати худ сарнагӯ гардида, ҷалолаш аз ӯ гирифта шуд. ва ӯ аз миёни бани одам ба дар ронда шуд ва дилаш мисли дили ҳайвон гардид ва масканаш бо гурхарон шуд. ӯро мисли говон алаф мехӯронданд ва аз шабнами осмон баданаш тар мешуд, то эътироф кард, ки Худои Таъоло бар салтанати одамизод ҳукмфармост ва ҳар киро бихоҳад бар он таъин мекунад. ва ту, эй писари ӯ Белшассар, дили худро ба тавозуъ моил накардӣ, гарчанде ки ҳамаи инро медонистӣ, ва худро бар Худованди осмон баланд гирифтӣ ва зарфҳои хонаи ӯро ба ҳузури ту оварданд. ва ту ва акобири ту, манкӯҳаҳоят ва сурягонат, аз онҳо шароб нӯшидед ва худоёнеро, ки аз нуқра ва тилло, мис ва оҳан, чӯб ва санг ҳастанд ва намебинанд, намешунаванд ва намедонанд, ҳамд гуфтӣ. вале Худоеро, ки ҷонат дар дасти ӯст ва ҳамаи роҳҳоят пеши назари ӯст, ҷалол надодӣ. он гоҳ аз ҷониби ӯ кафи дасте фиристода шуд ва ин навишта тасвир ёфт. ва ин аст навиштае, ки тасвир ёфтааст: Мене, Мене, Текел, Ву Фарсин. чунин аст маънои ин суханон: Мене, Худои айёми салтанати туро ҳисоб карда ва он хотима додааст. Текел, ту бар тарозу баркашида шудаӣ ва вазни ту ба ғоят сабук баромадааст. Перс, салтанати ту тақсим карда ба Модай ва Форс дода шудааст. он гоҳ Белшассар фармон дод ва Дониёлро ҷомаи арғувон пӯшониданд ва тавқи заррин бар гарданаш овехтанд ва дар ҳаққи ӯ эълон карданд, ки ҳокими сеюм дар мамлакат мешавад. дар ҳамон шаб Белшассар, подшоҳи калдониён, кушта шуд ва Дарёвиши Модай соҳиби салтанат гардид, дар ҳолате ки 62 сола буд. китоби Дониёли набӣ, боби 6. соҳиби салтанат гардидани Дарёвеш ва фармони ӯ. Дарёвеш салоҳ донист, ки 120 ҳоким бар мамлакат таъин намояд, то ки онҳо бар тамоми мамлакат бошанд, ва бар онҳо 3 нозир, ки Дониёл яке аз онҳо буд, то ки он ҳокимон ба онҳо ҳисобот диҳанд ва ҳеҷ зараре ба подшоҳ нарасад. Дониёл дар миёни он нозирон ва ҳокимон мумтоз буд, чунки рӯҳи олидараҷае дошт ва подшоҳ ният дошт, ки ӯро бар тамоми мамлакат таъин намояд. нозирон ва ҳокимон баҳона меҷустанд, то ки аз ҷиҳати идораи мамлакат айбе ба гардани Дониёл бор кунанд, вале ҳеҷ айбе ва фасоде натавонистанд пайдо кунанд, зеро ки ӯ амин буд
و هیچ خطا و فساد در او یافت نشد. پس آن شخصان گفتند در حق این دانیال هیچ عیبی پیدا نخواهیم کرد مگر اینکه در شریعت خدای او بر مقابل او چیزی پیدا کنیم. آن ناظران و حاکمان نزد پادشاه جمع آمده و او چنین گفتند: ای پادشاه داریوش، تا ابد زنده باش. همه ناظران مملکت، سرداران و حاکمان، مشاوران و والیان مصلحت را به یک جا ماندند که به حضور پادشاه قسم یاد کنند و چنین فرمان منع را دستگیری نمایند که هر که تا 30 روز از یگان خدا یا آدم جز از تو ای پادشاه التماس کند در چاه شیران انداخته شوند. الحال ای پادشاه این منع را تصدیق کن و فرمان را امضا نما که تغییر ناپذیر باشد، موافق شریعت مادی و فارس که منسوخ نمی شود. و پادشاه داریوش آن فرمان و آن منع را امضا نمود. چون دانیال فهمید که چنین فرمان امضا شده است، به خانه خود آمد. تیرزه های بالاخانه او به سمت یروشلیم کشاده بود و او روز 3 کرات زانو زده دعا می گفت و خدای خود را هم می خواند، چنان که او پیش از این هم می کرد. آنگاه این شخصان با غوغا آمده دانیال را در حالت یافتند که نزد خدای خود دعا گفته مرحمت می طلبید. و آنها نزد پادشاه آمده درباره فرمان معنی پادشاه سخن راندند. تو آخر فرمانی را امضا نمودی که هر که تا 30 روز از یگان خدای یا آدم جز از تو پادشاه التماس کند در چاه شیران انداخته شود. پادشاه جواب گردانده گفت: این سخن درست است، موافق شریعت مادی و فارس که منسوخ نمی شود. پس آنها به پادشاه جواب گردانده گفتند: این دانیال که از اسیران یهودی است به تو ای پادشاه و به فرمان معنی که امضا نموده ای اعتنا نمی کند، بلکه روز 3 کرات دعای خود را می گوید. وقتی که پادشاه این سخنان را شنید از خودش بسیار ناراضی شد و در دل خود عهد کرد که دانیال را برهاند و تا غروب آفتاب برای رهانیدن او سعی و کوشش نمود. لیکن آن شخصانی نزد پادشاه جمع آمده به پادشاه گفتند: بدان ای پادشاه که قانون مادی و فارس این است که هیچ من و فرمانی را که پادشاه مقرر نموده است تغییر دادن ممکن نیست. آنگاه پادشاه فرمان داد و دانیال را آورده در چاه شیران انداخت. پادشاه به دانیال خطاب نموده گفت: خدای تو که او را همیشه عبادت می نمایی تو را خلاص خواهد کرد. و سنگ آورده آن را در دهن چاه گذاشتند و پادشاه آن را با نگین خود و با نگین اکابر خود مهر زد تا فرمانی که درباره دانیال داده شده است تغییر داده نشود. ثانی پادشاه به قصر خود رفته شب را با روزه‌داری گذراند و اسباب عشرت او را به حضور او نآوردند و خوابش از او گریخت. بامدادان برابر کفیدن چشم روز پادشاه برخاسته شتابان سوی چاه شیران رفت و هنگامی که به چاه نزدیک شد با آواز محزونانه سوی دانیال فریاد زد و پادشاه به دانیال خطاب نموده گفت: ای دانیال، بنده خدای حی، خدای تو که او را همیشه عبادت می نمایی آیا نتوانست تو را از شیران خلاص کند؟ آنگاه دانیال به پادشاه گفت: ای پادشاه تا ابد زنده باش. خدای من فرشته خود را فرستاده دهان شیران را بست و آنها به من آسیب نرساندند، چون که به حضور او در من گناه یافت نشد. پیش تو نیز ای پادشاه من جنایت نکردم. آنگاه پادشاه به غایت شاد شده امر فرمود که دانیال را از چاه بیرون آورند و دانیال را از چاه بیرون آوردند در حالتی که به او هیچ آسیب نرسیده بود، زیرا که او به خدای خود ایمان داشت. فرمان داریوش. و پادشاه امر فرمود و آن شخصانی را که در حق دانیال شغل کرده بودند آورده در چاه شیران انداختند. هم خودشان را هم بچگان و زنانشان را و هنوز به تگ چاه نرسیده بودند که شیران به آنها حمله آورده همه استخوان‌هایشان را پاره پاره کرد. بعد از این پادشاه داریوش به همه قوم‌ها، امت‌ها
و زبان‌هایی که در تمام مملکت ساکن بودند نوشت: سلامتی شما افزون باد. از جانب من فرمان داده می شود که در تمام سلطنت مملکت من و حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشد. زیرا که او خدای حی و قیوم جاوید وجود است و مملکت او به زوال است و سلطنت او به انتهاست. او خلاص می کند و نجات می دهد و بر آسمان و زمین علامات و معجزات به عمل می آورد. و او دانیال را از پنجه شیران رها داده است. و این دانیال در سلطنت داریوش و در سلطنت کوروش فارسی کامیاب گردید. کتاب دانیال نبی باب 7. رؤیاهای دانیال. در رؤیا پدید آمدن حیوانها. در سال 1 بلشسر پادشاه بابل دانیال بر بستر خود خواب و رؤیاهای سر خود را دید. آنگاه خواب را نوشته اصل مثل را بیان کرد. دانیال به سخن آغاز نموده گفت: شبانه در رؤیای خود دیدم و اینک 4 باد آسمان بر بحر بزرگ حمله آوردند و 4 حیوان کلان که از همدیگر فرق داشتند از بحر بیرون آمدند. حیوان یکم سلطنت نبوکدنصر. یکمی آنها مثل شیر بود ولی بالهای عقاب را داشت و دیدم که بالهای آن کنده شد و آن از زمین برداشته شد و مثل آدمیزاد بر پایهایش گذاشته شد و دل آدمی به آن داده شد. حیوانات دویم سلطنت فارس. و اینک حیوان دیگر دویم که مثل خرس بود و در یک طرف می ایستاد و در دهان آن در میان دندانهایش 3 دندان اشکی بود و به آن چنین گفتند: برخیز و گوشت بسیار بخور. حیوان سیوم سلطنت مقدونیه. بعد از آن دیدم و اینک حیوان دیگر که مثل پلنگ بود و بر تخت پشتش 4 بال مرغ را داشت و این حیوان 4 کله داشت و سلطنت بر آن داده شده بود. حیوان 4 سلطنت روم. بعد از آن در رویاهای شب دیدم و اینک حیوان 4 که سهمگین و دهشت‌انگیز و بسیار بقوت بود و دندانهای کلان آهنی داشت. وی می‌خورد و پاره پاره می‌کرد و باقی مانده را با پایهای خود پایمال می‌نمود و از همه حیوان‌هایی که پیش از وی بودند فرق داشت و شاخش 10 تا بود. سلطنت‌های 10 پادشاه و شاخ میده. با آن شاخ‌ها می‌نگریستم و اینک یک شاخ دیگری میده از میان آنها برآمد و 3 تا از شاخ‌های پیشتره پیش آن ریشه‌کن گردید و اینک در این شاخ چشمان بود مثل چشمان آدمیزاد و دهان بود که گستاخانه سخن می‌راند. انتیقلیام و پیسر. و دیدم که تخت‌ها برقرار گردید و انتیقلیام نشسته بود. لباس او مثل برف سفید و موی سر او مثل پشم پاک بود. تخت او شراره‌های آتش، چرخ‌های آن آتش سوزان. نهر آتش از پیش او جاری شده بیرون می آمد. هزاران هزار به او خدمت می کردند و بیورها بیور به حضور او می ایستادند. داوری به محاکمه نشست و دفترها گشاده شد. آنگاه من دیدم که از باعث صدای سخنان گستاخانه که آن شاخ می گفت در پیش نظرم آن حیوان کشته شده و جسدش نابود گردیده در آتش انداخته شد و حیوانهای باقی از سلطنتشان دور کرده شدند ولیکن درازی عمر تا زمان و مدت به آنها داده شد. در رویهای شب من دیدم و اینک مثل پسر آدم با ابرهای آسمان می آمد و تا انتیقلیام رسید و به حضور او نزدیک آوردند و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا که همه قومها، امتها و زبانها او را عبادت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی است که زوال نخواهد یافت و ملکوت او نیز نخواهد شد. تعبیر پدید آمدن حیوانها. روح من دانیال
андаруни ҷасадам мушавваш гардид ва рӯйҳои сарам маро ҳаросон кард. ман ба яке аз истодагон наздик шуда ҳақиқатро дар бораи ҳамаи ин аз ӯ пурсидам ва ӯ ба ман сухан ронда асли масъалро ба ман фаҳмонд. ин ҳайвонҳои калон ки 4 ҳастанд 4 подшоҳанд ки аз замин хоҳанд бархост ва муқаддасони ҳаққи таоло салтанатро хоҳанд пазируфт ва салтанатро то абад ва то абадулобод мерос хоҳанд гирифт. он гоҳ ман хостам ҳақиқатро дар бораи ҳайвони чорум бидонам ки он аз ҳамаи дигарон фарқ дошта ба ғоят саҳмгин буд. дандонҳояш оҳанин ва ҷанголааш мисин буд. вай мехӯрд ва пора пора мекард ва боқимондаро бо пойҳои худ поймол менамуд. ва дар бораи 10 шохе ки бар сари он буд ва дар бораи шохи дигаре ки баромад ва 3 шох пеши он решакан гардид. дар бораи ҳамон шохе ки чашмон ва даҳоне дошт ки густуғона сухан меронд ва намуди он аз дигарон калонтар буд. ва ман дидам ки он шох бо муқаддасон ҷангида бар онҳо ғолиб меомад, то даме ки антиқулайём омад ва доварӣ ба муқаддасони ҳаққи таоло супурда шуд. ва замоне фаро расид ва малакутро муқаддасон мерос гирифтанд. чунин гуфт ҳайвони чорум: салтанати чорум бар замин хоҳад буд ки он аз ҳамаи салтанатҳо фарқ хоҳад дошт ва тамоми заминро хоҳад хӯрд ва онро поймол намуда пора пора хоҳад кард. ва 10 шох, ин яъне аз он салтанат 10 подшоҳ хоҳад бархост ва подшоҳи дигаре баъд аз онҳо хоҳад бархост ва ӯ аз подшоҳони аввалин фарқ хоҳад дошт ва 3 подшоҳро сарнагӯ хоҳад кард. ва суханон бар зидди ҳаққи таоло хоҳад гуфт ва муқаддасони ҳаққи таолоро мазлум хоҳад кард ва дар роҳи тағйир додани муҳлатҳо ва шариат хоҳад кушид. ва онҳо то замоне ва 2 замон ва нисфи замон ба дасти ӯ супурда хоҳанд шуд ва доварӣ ба муҳокима хоҳад нишаст ва салтанати ӯро аз ӯ гирифта то охир несту нобуд хоҳад кард. ва малакут ва салтанат ва кибриёи малакутҳо дар таҳти тамоми осмон ба муқаддасон, яъне ба қавми ҳаққи таоло дода хоҳад шуд, ки малакути ӯ малакути ҷовидонист ва ҳамаи салтанатҳо ба ӯ хизмат ва итоат хоҳанд кард. китоби Дониёли набӣ боби 8. дар рӯё падид омадани қучқоре назди наҳр ва нарбузе. дар соли 3 салтанати подшоҳ Балшасар ба ман Дониёл рӯъёе зоҳир шуд баъд аз он ки бори аввал ба ман зоҳир шуда буд. ва дар рӯъё дидам ман худро дар шӯшани пойтахт ки дар вилояти Элон воқеъ аст. дидам ва дар рӯъё дидам ки ман назди наҳри Элой мебошам. ва чашмонамро боло бардошта дидам ки инак қучқоре назди наҳр истодааст ва он 2 шох дорад ва шохҳояш баланд аст, вале яке аз дигаре баландтар аст ва баландтараш дертар баромад. дидам ки ин қучқор ба самти ғарб ва шимол ва ҷануб шох мезанад ва ҳеҷ ҳайвоне наметавонад пеши он истодагӣ намояд ва касе нест ки аз дасти он халос кунад ва он ҳар чӣ мехост мекард ва бузург мешуд. ва ман назар мекардам ва инак нарбузе аз ғарб ба рӯи тамоми замин меояд. пойҳояш ба замин намерасид ва шохе дар мобайни чашмони нарбуз намоён буд. ва ба тарафи он қучқори соҳиби 2 шох ки дида будам назди наҳр истодааст. равона шуд ва бо шиддати хашми худ сӯи он давид. ва онро дидам ки ба қучқор наздик шуда бо ғазаб ба он ҳамла овард ва қучқорро зада 2 шохи онро шикаст ва қучқорро маҷоле набуд ки пеши он истодагӣ намояд. ва он вайро бар замин афканда поймол намуд ва касе набуд ки қучқорро аз дасташ халос кунад. ва нарбуз ниҳоятдараҷа бузург шуд ва ҳангоме ки пурзур гардид шохи калонаш шикаст ва дар ҷои он 4 шох пайдо шуд ки сӯи 4 боди осмон нигаронида шуда буд. ва яке аз онҳо як шохи майдае баромад ки ба самти ҷануб ва ба самти шарқ
و به سمت زمین دلپسند به غایت بزرگ شد. و این شاخ تا لشکر آسمان بزرگ شد و یک قسم لشکر و ستارگان را بر زمین افکنده پایمال نمود. و آن تا سرور لشکر بزرگ شد و قربانی دائمی از او گرفته شد و مکان مقدس او ترک کرده شد و قربانی دائمی به وسیله معصیت خاتمه داده خواهد شد و راستی بر زمین افکنده خواهد شد و این شاخ در تمام کارش کامیاب گردید. و من مقدس را شنیدم که سخن می گفت و این مقدس و فلانی سخن رانده گفت: رؤیا درباره قربانی دائمی و درباره معصیت خراب بیاور که قدس و لشکر را پایمال نموده است تا به کی خواهد بود؟ و به من گفت: تا 2300 شام و صبح و آنگاه عدل در قدس برقرار خواهد شد. و واقع شد وقتی که من دانیال این رؤیا را دیدم و معنای آن را می جستم، اینک در رو برویم مثل قیافه مرد نمودار شد و من از درون اولای آواز آدمی را شنیدم که خطاب نموده می گفت: ای جبرائیل، به وی این رؤیا را بفهمان. و او به آنجا که من ایستاده بودم آمد و چون آمد من هراسان شده بر روی خود افتادم و او به من گفت: بدان ای پسر آدم که این رؤیا به زمان آخر تعلق دارد. و هنگامی که او به من سخن می گفت من روی بر زمین بدپوش بودم، ولی او به من دست رساند و مرا در جایی که ایستاده بودم به پا خیزاند و گفت: اینک من تو را از آنچه در آخر غضب روی خواهد داد آگاه می نمایم، چون که این زمان به آخر خواهد رسید. قاچقار صاحب 2 شاخ که تو دیده ای پادشاهان مادی و فارس می باشند و آن نربوز پادشاه یونان است و شاخ کلانی که در مابین چشمان او بود پادشاه اولین است. و این که آن شاخ شکست و در جایش 4 تای دیگر برآمد، این یعنی از آن خلق 4 سلطنت برپا خواهد شد، ولی قوتشان مثل قوت او نخواهد بود. و در آخر سلطنت آنها وقتی که آسیان بدکاری خود را به انجام می رساند، پادشاه بشرم و دسیسه‌کار خواهد برخاست و قوتش بزرگ خواهد بود، ولی نه به سبب قوت خود او. و خرابی های عجیبی به عمل خواهد آورد و در اعمالش کامیاب خواهد شد و زورآوران و قوم مقدسان را به هلاکت خواهد رساند و به طوفیل عقلش در دسیسه‌کاری موفقیت به دست خواهد آورد و در دل خود مغرور خواهد شد و بسیار آسایشتگان را به هلاکت خواهد رساند و بر ضد سرور سروران قیام خواهد کرد و به آن که دست رسیده باشد شکست خواهد خورد. و رؤیای عایدی به شام و صبح که درباره آن سخن رفت درست است، ولیکن تو این رؤیا را پنهان نما، زیرا که آن بعد از ایامی زیاده به وقوع خواهد آمد. و من دانیال مضطرب شده 1 چند روز بیمار خوابیدم و چون برخاستم به کارهای پادشاه مشغول شدم و از رؤیا در حیرت بودم، ولی کسی این را پی نبرد. کتاب دانیال نبی باب 9. رؤیا درباره 77 ساله. در سال اول داریوش ابن احشویروش از نسل مادی که بر مملکت کلدانیان پادشاه شده بود. در سال اول پادشاهی او من دانیال در کتابها به شماره سالها دقت دادم که کلام خداوند درباره آن به ارمیای نبی نازل شده بود که به خرابی یروشلیم 70 سال پر خواهد شد. دعا درباره قوم اسرائیل. و من روی خود را سوی خداوند خدا نگرانیدم تا که با دعا و تضرعها به وسیله روزه‌داری و پلاس و خاکستر التماس نمایم. و پیش خداوند خدای خود دعا گفته و اعتراف نموده گفتم: لطفاً ای خداوند، خدای بزرگ و سهمگین که عهد و مرحمت را به دوستداران خود و به رعایت کنندگان احکام خود نگاه می داری. ما گناه کرده ایم و گمراه شده ایم
شریرانه رفتار نموده‌ایم و عاصی گردیده‌ایم. از احکام تو و از دستورهای تو روی گردانده‌ایم و به بندگانت انبیا که به اسم تو و پادشاهان ما و سروران و پدران ما و به تمام قوم مملکت سخن می‌راندند گوش نداده‌ایم. عدالت از آن توست ای خداوند و خجالت از آن ماست، چنان که امروز نیز همین طور است. از آن مردان یهودا و ساکنان یروشلیم و همه اسرائیلیان نزدیک و دور در همه کشورهایی که تو آنها را برای خیانتی که در حق تو کرده اند به آنجا پراکنده نموده ای. خداوندا خجالت از آن ماست، از آن پادشاهان ما و سروران ما و پدران ما، چون که همه ما پیش تو گناه کرده ایم. اما خداوند خدای ما دارای رحم و آمرزش هاست، گرچند که به او عاصی شده ایم و به آواز خداوند خدای ما گوش نداده ایم تا بر طبق تعلیمات او که به واسطه بندگانش انبیا به ما پیشنهاد کرده است رفتار نماییم. و تمام اسرائیل تورات تو را ویران کردند و از آن روی گردانده اند تا که به آواز تو گوش ندهند و از این سبب لعنت و سوگندی که در تورات موسی بنده خدا نوشته شده است بر ما ریخته شد، زیرا که ما پیش او گناه کرده ایم و او کلام خود را که در حق ما و در حق داوران ما که بر ما داوری میکردند گفته بود اجرا نموده بر ما مصیبتی بزرگ آورد که مثل آن زیر تمام آسمان به عمل نآمده است، چنان که در یروشلیم به عمل آمده است. تمام این مصیبت چنان که در تورات موسی نوشته شده است بر ما آمده است، ولیکن ما پیش خداوند خدای ما تضرع نکرده ایم تا که از معصیت‌های خود دست کشیم و راستی تو را درک نماییم. و خداوند بر این مصیبت اصرار نموده آن را بر ما آورد، زیرا که خداوند خدای ما در همه کارهایی که میکند عادل است، ولی ما به آواز او گوش نداده ایم. و الحال ای خداوند خدای ما که قوم خود را از زمین مصر با دست قوی بیرون آورده برای خود چنان که امروز است اسم پیدا کرده ای، ما گناه کرده ایم، شریرانه رفتار نموده ایم. خداوندا لطفاً بر حسب تمام عدالت تو بگذار خشم تو و غضب تو از شهر تو یروشلیم، از کوه مقدس تو برگردد، زیرا که از باعث گناه‌های ما و معصیت‌های پدرانه ما یروشلیم و قوم تو در نظر همه آنهایی که در گرد و پیش ما هستند شرمسار گردیده است. و الحال ای خدای ما دعای بنده خود و تضرع‌های او را بشنو و روی خود را بر قدوس ویرانه خود و خاطر خداوند منور نما. گوش خود را ای خدای من خم نما و بشنو و چشمان خود را بگشا و بر ویرانه های ما و بر شهری که به اسم تو خوانده شده است بنگر، زیرا که ما نه به سبب عدالت خود بلکه به سبب مرحمت های زیاد تو تضرع‌های خود را پیش پای تو می اندازیم. خداوندا بشنو، خداوندا بیامرز، خداوندا گوش داده به عمل آور. به خاطر خودت ای خدای من درنگ نکن، زیرا که شهر تو و قوم تو به اسم تو خوانده شدند. جبرائیل معنای 7 ساله ها را تعبیر می کند و هنوز من سخن می راندم و دعا می گفتم و گناه خودم و گناه قوم من اسرائیل را اعتراف می نمودم و تضرع خود را پیش پای خداوند خدای من بر کوه مقدس خدای من می انداختم. و هنوز من در دعا سخن می راندم آن مرد جبرائیل که او را در رؤیای اول دیده بودم زود پرواز نموده قریب وقت هدیه شام به من رسید و ذهن مرا روشن کرده گفت ای دانیال الحال بیرون آمدم تا تو را فهمیش بیاموزم. در اول تضرع‌هایت کلام برآمده و من آمدم که خبر دهم، زیرا که تو دلخواه هستی، پس به آن کلام دقت نما و رؤیا را بفهم.
70 сола барои қавми ту ва барои шаҳри муқаддаси ту муқаррар карда шудааст, то ки ҷиноят хотима ёбад ва гуноҳ нест шавад ва маъсият кафорат шавад ва адолати ҷовидонӣ барқарор шавад ва рӯъёи набӣ муҷассам гардад ва қуддуси қуддусҳо тадҳин карда шавад. пас бидон ва бифаҳм ки аз вақти баромадани калом дар бораи аз нав барқарор ва бино кардани Ерусалим то вақти Масеҳи раис 7 сола хоҳад гузашт ва 62 сола кӯчаҳо ва хандакҳо аз нав барқарор ва бино хоҳанд шуд ва ин дар замонҳои тангӣ хоҳад буд. ва баъд аз 62 сола Масеҳ талаб хоҳад шуд ва нахоҳад буд ва қавми раиси оянда шаҳр ва Қудсро хароб хоҳад кард, вале охири ӯ зуд фаро хоҳад расид ва то охири ҷанг вайронаҳо насиб шудааст. ва ӯ аҳдро бо мардуми бисьёр 7 сола мустаҳкам хоҳад кард ва қурбонию ҳадияро дар нисфи ин 7 сола барҳам хоҳад дод ва харобкунанда дар сояи қабоҳатҳо вуҷуд хоҳад дошт то даме ки ҳалокати қатъӣ ва сари харобкунанда биёяд. китоби Дониёли набӣ боби 10. рӯъёи ҷалоли Худо. дар соли 3 Куруш подшоҳи Форс ба Дониёл ки Балтшасар ном дошт ваҳӣ омад. ваҳие ки ҳақиқӣ буд ва ҷанги калоне дошт ва ӯ ваҳиро фаҳмид ва ба рӯъё сарфаҳм рафт. дар он айём ман Дониёл 3 ҳафта мотам доштам. нони болаззат нахӯрдаам ва гӯшту шароб ба даҳонам надаромадааст ва равғане ба баданам намолидаам то даме ки он 3 ҳафта пур шуд. ва дар рӯзи 24 моҳи якум ман дар канори наҳри бузурги Даҷла будам ва чашмони худро боло бардошта дидам. инак марде ки ҷомаи катон дар бар ва камарбанде аз тиллои уфос бар камар дошт ва ҷасади ӯ мисли забарҷад буд ва чеҳрааш мисли барқи дурахшон ва чашмонаш мисли машъалҳои сӯзон ва дасту пойҳояш монанди миси сайқалдор ва садои гуфтораш мисли ғулғулаи селоб. ва танҳо ман Дониёл ин рӯъёро дидам ва касе ки бо ман буданд ин рӯъёро надидаанд. аммо ларзаи азиме онҳоро фаро гирифт ва онҳо гурехтанд то ки пинҳон шаванд. ва ман танҳо мондам ва ин рӯъёи бузургро медидам, вале маҷолам намонд ва ранги рӯям канда дигаргун шуд ва ман тамоман беқувват гаштам. ва садои гуфторашро шунидам ва чун садои гуфторашро шунидам, ман дар ҳолати мадҳушии рӯйнокӣ афтода, рӯй бар замин хобидам. ва инак дасте бар ман расида, маро бар зонуҳо ва кафи дастҳоям ларзон ларзон бархезонд. ва ӯ ба ман гуфт: эй Дониёл, марди дилписанд, суханонеро ки ман ба ту мегӯям бифаҳм ва бар пойҳои худ биист, зеро ки алҳол назди ту фиристода шудаам. ва чун ин суханонро ба ман гуфт, ман бархостам, дар ҳоле ки ларзон буд. ва ӯ ба ман гуфт: натарс эй Дониёл, зеро аз рӯзи аввале ки дили худро ба мо ниҳодӣ, ки бифаҳмӣ ва пеши Худои худ рӯзадор бошӣ, суханони ту мустаҷоб шуд ва ман барои он суханони ту омадаам. ва лекин малакаи салтанати Форс 21 рӯз ба ман муқобилат намуд ва инак Микоил, ки яке аз малакаҳои аввалин аст, ба мадади ман расид ва ман дар он ҷо назди подшоҳони Форс мондам ва омадаам то туро аз он чи дар айёми охир ба қавми ту воқеъ хоҳад шуд хабардор намоям, зеро ки боз рӯъёе барои он айём ҳаст. ва чун ба ман чунин суханонро гуфт, ба рӯи худ ба замин афтодам ва лол шудам. ва инак махлуқе ба сурати бани одам ба лабҳоям даст расон ва ман даҳон кушода ба сухан даромадам ва ба махлуқе ки пеши ман истода буд гуфтам: эй оғоям, аз ин рӯъё банд аз бандам ҷудо шуд ва ман тамоман беқувват гаштам. пас чӣ гуна бандаи ин оғоям бо ин оғоям тавонад сухан ронад? ман охир ҳанӯз қуввате надорам
و رمق در من نمانده است و مخلوق آدمانند باز به من دست رسانده مرا تقویت نمود و گفت نترس ای مرد دلپسند، سلام بر تو باد، قوی دل و دلیر باش. و چون این را گفت قوت گرفتم و گفتم بگو ای آقایم، زیرا که تو مرا تقویت نموده ای. و او گفت آیا تو میدانی برای چی نزد تو آمده ام؟ الحال بر میگردم تا که با ملکه فارس جنگ کنم و من چون بیرون روم ملکه یونان خواهد آمد. اما تو را از آن چه در کتاب حقیقت نوشته شده است خبردار خواهم کرد و کسی نیست که مرا بر ضد اینها تقویت نماید مگر که ملکه شما میکائیل. کتاب دانیال نبی باب 11. نبوت‌ها درباره پادشاهان زمان بعدینه. و در سال یکم داریوش مادی من نیز ایستاده بودم تا که او را تقویت و دستگیری نمایم و الحال حقیقت را به تو آگاه می نمایم. اینک با 3 پادشاه در فارس خواهد برخاست و 4مین با ثروت بزرگ از همه برتری خواهد داد و چون با دولت خود قوی گردد همه را به مقابل سلطنت یونان به پا خواهد برخیزاند و پادشاه پر اقتدار خواهد برخاست و با قوت عظیم سلطنت خواهد راند و بر طبق اراده خود عمل خواهد کرد و چون قامت راست کند سلطنتش شکست خواهد خورد و به 4 باد آسمان تقسیم خواهد شد، ولی نه به وارثان او و نه مانند حاکمیتی که او داشت، زیرا که سلطنت او ریشه‌کن خواهد گردید و به دیگران نیز غیر از اینها نصیب خواهد شد. و پادشاه جنوب قوی خواهد شد و یکی از میرانش بر او غالب آمده سلطنت خواهد را. از سلطنتش سلطنت عظیم خواهد و بعد از یک چند سال آنها با همدیگر نزدیک خواهند شد و دختر پادشاه جنوب نزد پادشاه شمال خواهد آمد تا صلح نمایند، ولی وی قوت بازوی خود را نتواند نگاه داشت و او و بازوی او نیز نتواند ایستادگی کرد، بلکه وی و همراهانش و پدرش و یاورش در آن زمان تسلیم کرده خواهد شد و نوده از ریشه های وی در جای او خواهد برخاست و سوی لشکر آمده به قلعه پادشاه شمال داخل خواهد شد و سزای آنها را خواهد داد و قوی خواهد شد و خدایان و بت‌های ریختنی آنها را نیز با ظرف‌های گرانبهای نقره و طلای آنها و مصر به اسیری خواهد و یک چند سال او از پادشاه شمال بالاتر خواهد ایستاد و هرچند وی به مملکت پادشاهی جنوب بیاید هم به زمین خود خواهد برگشت و پسران وی جنگجویی نموده و قوشونی سرشمار جمع کرده داخل خواهند شد و مثل سیلاب زیر کرده عبور خواهند نمود و برگشته تا به حد قلعه او جنگ خواهند کرد و پادشاه جنوب در غضب خواهد شد و بیرون آمده با وی یعنی با پادشاه شمال جنگ خواهند کرد، ولی وی لشکری بزرگ برپا خواهد نمود و این لشکر به دست او تسلیم خواهد شد و هنگامی که لشکر برباد رود دل او مغرور خواهد شد و هرچند او بیورها را تلف نماید غالب نخواهد شد، زیرا که پادشاه شمال برگشته لشکری از اول بزرگتری را برپا خواهد نمود و بعد از مدتی چندین ساله با قوشون بزرگ و اسباب و انجام زیاد داخل خواهد شد و در آن زمان بسیاری ها بر ضد پادشاه جنوب قیام خواهند کرد و بعضی از آسیان قوم تو سر خواهند برداشت تا رؤیا و عمل آید، ولی مغلوب خواهد شد. و پادشاه شمال خواهد آمد و سنگرگاه برپا نموده شهر استحکامدار را ضبط خواهد کرد و فوجهای جنوب و سپاههای برگزیدگانش ایستادگی نتوانند کرد. او قوت برای ایستادگی نخواهد داشت و آن که نزد او بیاید بر طبق اراده خود عمل خواهد کرد و کسی نخواهد بود که تواند پیش وی ایستادگی نماید. وی در زمین دلپسند جایگیر خواهد شد و امنیت آن کاملا در دست وی خواهد و روی خود را وی بر آن خواهد نگرانید که به اوج کمال سلطنت خود برسد و با او صلح بندند و دخترش را به او به زنی بدهد تا که او را به هلاکت برساند، ولی این قصد به عمل نخواهد آمد
و او از آن وی نخواهد شد و روی خود را وی سوی جزیره ها خواهد نگرانید و بسیاری را از آنها ضبط خواهد نمود، ولی سرور به ضبط وی خاتمه داده وی را ننگین خواهد کرد، به آنکه وی قصاص ننگین خود را نتواند از او بگیرد. پس روی خود را وی سوی قلعه های زمین خود خواهد برگردانید، ولیکن شکست خواهد خورد و فرو غلطیده نیست خواهد شد و بر تخت وی شخص خواهد برخاست که ظالم را بر خزینه سلطنت تعیین خواهد کرد، ولی در ظرف یک چند روز شکست خواهد خورد، اما نه در تلاش روبرو و نه در کارزار. رویای شاخ میده و بر تخت وی منفور خواهد برخاست، ولی شوکت پادشاهی را به او نخواهد و او خاموشانه آمده سلطنت را با تملق به دست خواهد آورد و فوج‌هایی که مثل سیلاب باشند از پیش او نیست شده شکست خواهند خورد و رئیس عهد و پیمان نیست و با آنهایی که با او شریک شده باشند با فریب رفتار خواهند کرد و با یاری مردم کم شمار دست بالا و پرزور خواهد شد. خاموشانه و مکانهای پرثروت مملکت آمده آنچه را که پدرانشان و پدرانشان نکرده بودند به عمل خواهند آورد. تاراج و غنیمت و مال و ملک را به آنها تقسیم خواهند کرد و درباره قلعه ها تدبیرها خواهند اندیشید، ولی تا رسیدن فرصت و قوت خود را افزون کرده به لشکر بزرگ تبدیل خواهد داد و دل خود را بر ضد پادشاه جنوب خواهد نگرانید و پادشاه جنوب با لشکر بزرگ و به غایت قوی به جنگ شروع خواهد نمود، ولیکن ایستادگی نخواهد کرد، زیرا که بر ضد او دسیسه ها خواهند اندیشید و آنهایی که از سفره او نان می‌خوردند او را به شکست دچار خواهند کرد و لشکر او تلف خواهد شد و شهیدان زیاد خواهد افتاد. و هر دوی پادشاه در دلهاشان نیت‌های بد خواهند داشت و در سر یک سفره دروغ خواهند گفت، ولی دسیسه های آنها موفقیت نخواهد یافت، زیرا که انجام او تا وقت معین عقب انداخته خواهد شد و او با مال و ملک زیاد به زمین خود خواهد برگشت و دلش به عهد مقدس ضد خواهد و این را به عمل آورده به زمین خود خواهد برگشت. در مهلت معین باز به جنوب خواهند آمد، ولی آخرش مثل اولش نخواهد بود و کشتی های قطیم به ضد او خواهند آمد و او ناامید گردیده خواهد برگشت و از عهد مقدس در غضب شده به ضد آن عمل خواهد کرد و برگشته با آنهایی که عهد مقدس را ترک کردند اتفاق خواهد شد و فوجهای او برخاسته قدس استحکام را پلید خواهد کرد و قربانی دائمی را باطل خواهد و قباحت خراب کننده را خواهند گذاشت و او آنهایی را که به عهد خیانت کردند با تملق به خود جلب خواهد نمود، ولی قومی که خدای خود را میشناسد قوی شده عمل خواهد کرد و خردمندان قوم بسیاری را پند خواهند داد، ولی یک ایام معین آنها از شمشیر و آتش و اسیری و تاراج اذیت خواهند کشید و در این اذیت خود اندک کمک خواهند یافت و بسیار کسان با تملق‌آوری با آنها همراه خواهد شد و بعضی از خردمندان پیشپا خواهند خورد تا که آنها تا فرا رسیدن زمان آخر از گدازیش گذشته پاکیزه و سفید شوند، زیرا که مهلت هنوز نرسیده است. درباره زمانهای آخر و آن پادشاه بر طبق اراده خود عمل خواهد کرد و خود را از هر خدا بلندتر و بزرگتر خواهد دانست و در حق خدای خدایان کفر خواهد گفت و کامیاب خواهد شد تا دمی که غضب به انجام رسد، زیرا که آنچه نصیب شده است به عمل خواهد آمد و او خدای پدران خود را نخواهد شناخت و خدای دلخواه زنان و هیچ یک خدا را پسند نخواهد کرد، زیرا که خود را از همه بزرگتر خواهد دانست، ولی خدای استحکامات را بر تخت وی عزت خواهند کرد و این خدا را که پدران او نمیشناختند با طلا و نقره و سنگ‌های گرانبها و خلعت‌های فاخر عزت خواهد کرد و قلعه‌های مستحکم به اسم خدای بیگانه بنا خواهد کرد و به آنهایی که آن را عبادت نمایند شوکت زیاد خواهد بخشید و آنها را بر کسان بسیار حکمران خواهد ساخت و زمین را همچون مزد با آنها تقسیم خواهد نمود
و بعد از مدت پادشاه جنوب با او محاربه خواهد کرد و پادشاه شمال با عرابه‌ها و سواران و کشتی‌های سرشمار مانند تندباد به وی حمله خواهد آورد و کشورها را مثل سیلاب زیر کرده از آنها عبور خواهد نمود و به زمین دلپسند داخل خواهد شد و کشورهای زیاد اذیت خواهند کشید، ولی اینها از دست او خلاص خواهند شد. ادوم، موآب و سروران بنی عمون و دست خود را به کشورها دراز خواهد کرد و زمین مصر رها نخواهد شد و خزائن طلا و نقره و همه نعمتهای گرانبهای مصر را تصرف خواهد نمود و لوبیان و حبشیان او را پیروی خواهد کرد. ولیکن آوازه ها از شرق و شمال او را به هراس خواهند انداخت و او با خشم عظیم بیرون آمده بسیاری را نیست و نابود خواهد کرد و خیمه های شاهانه خود را در میان بحر و کوه قدس دلپذیر برپا خواهد نمود، ولی به زوال خود خواهد رسید و کسی نخواهد بود که او را دستگیری نماید. کتاب دانیال نبی باب 12 درباره ایام اندوه بزرگ. و در آن زمان میکائیل، این ملکه بزرگی که به محافظت پسران قوم تو ایستاده است، خواهد برخاست و چنان زمان تنگی خواهد بود که از وقت پیدایش خلق تا این وقت مثل آن دیده نشده باشد. و در آن زمان قوم تو همه آنهایی که در دفتر نوشته شده باشند خلاصی خواهند یافت و بسیاری از آنهایی که در خاک زمین خوابیدند بیدار خواهند شد. بعضی ها برای حیات جاودانی و بعضی ها برای ننگ و خجالت جاودانی. خردمندان مثل درخش افلاک خواهند درخشید و آنهایی که بسیاری را به عدالت هدایت نمودند مثل ستارگان خواهند بود تا ابد. رویای آخرین دانیال. اما تو ای دانیال، این سخنان را پنهان نما و این کتاب را تا زمان آخر مهر زن. بسیاری جستجو خواهند کرد و دانش افزایش خواهد. و من دانیال نظر کردم و اینک 2 نفر دیگر ایستاده اند، یکی در این کنار نهر، دیگری در آن کنار نهر. و یکی از آنها به مرد جامه کتان در بر که بالای آبهای نهر ایستاده بود گفت: انجام این عجایبات کی خواهد بود؟ و آن مرد جامه کتان در بر را که بالای آبهای نهر ایستاده بود شنیدم که دست راست و دست چپ خود را سوی آسمان برداشته و حی لایموت قسم خورد که تا زمان و 2 زمان و نصف زمان خواهد بود و همین که پاره پاره کردن قوت قوم مقدس تمام شود، همه اینها انجام خواهند یافت. و من شنیدم ولی نفهمیدم و گفتم: ای آقایم، فرجام اینها چی خواهد بود؟ و گفت: بیرو ای دانیال، زیرا که این سخنان باید تا زمان آخر پنهان و سر به مهر باشد. بسیار پاکیزه و سفید خواهند شد و از گدازیش خواهند گذشت، ولی شریران و شرارت مشغول خواهند شد و همه شریران فهم نخواهند کرد، اما خردمندان خواهند فهمید. و از زمان باطل کردن قربانی دائمی و گذاشتن قباحت خراب کننده 1290 روز خواهد گذشت. خوشا کسی که انتظاری بکشد و به 1335 روز برسد. ولی تو تا آخر عمرت امین باش و بعد فراغت خواهی کرد و در آخر زمان برای گرفتن این نصیبه خود قیام خواهی نمود.